Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan hadian balami shibun ki kendram bat ke jingbom hun na ka jingle screening daka office jong ka DSO West Khasi Hills banwan iki khna nik school baper ban yo yashimenta hakalimpung subruto kam Kaseng Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Nongstan Circle, haka arpu artri ujliyo arhajar arpulai. Kalalej banya keduk kerpang, ya ka DSO ka kong BCA man panjing pensyai, halor kitiki kenram. Haka jinga keren bagi dikot jong ka FKJGP, ka kong BCM kala kubur, paka jingle screening kala shimpor, hadu bandamian, ban pendam namar ka jingbuan jingi skul ki balawan banya shimenta. Haka ba kila don hadu lai penyaw teli baro ki skul na West Khasi Hills District. Kum tahap bet ban pendam balada amla ban pendam kan sakta pat iki skul ki bale se ki namla shu ban pha wan biang yaki khna hakawai per kapor kat ba halor ki jingno le shiliang ka DSO kala kantan ba kamdon kum kata namar ba ya ka screening la perking bha khnang ba kanam dan kanu jingle tu bat bakin wan ra ki birth certificate ki badai hok jongki amda ki certificate jongki wei pan Nakaliang kaseng kala kentu ya ka DSO bakan shimkhia ban penbet iki kenrum kenram khnang bakan la ban kentiu ya kamya lekai haka district bat haka ju opor kaseng kala kenturu iki skul bakin nam penslor iki khna ban wanra certificate ki bamdei hok jong u lani ka khna khnang bakan long ka bayat be yaranti Hello ka jing yo ka jing jor dan ki khna rubun ki skul hello jong ka ne ka screening ne ka sebut kop nakaliang jongi useng ni lalimi sa office ng DSO manin men por kumakdai si nasitene ni lapsi siya yang dijing ko antu jing screening kamtam ya kapor ya kita naleng persen nama kubun di kena yang det rekor kadu kendai biji presiden kalakta ya kalai kawan kena rehdin bang ya keren bagi DSO ni lepen katukan ni di mak aswa pengendung sa hatu ko awal dulu yo bian di jor dukun kena ku bomba don di kena dia lekai nak terus kan ka nak terus minister idang yo andre bi poyang tu pada yo di jor ba tim yo shu dia nak yang jomi ya baik ni keren din bang ya baik Adin dengan yang penting kalau don gajing ya keren sutu pada DSO de nakta sekawiru ba adin bang lapo yang tu ngilap ya ka bagajing ya screening gerang yai de ngilakan ya DSO ba di berpasang ya no mar kapor kalami pelan de halo jong ta ngilalik mata kasiru ngai dia office from DSO nilai keren sebut kimat no halo di jor dulu mat iyo di jor naki khna ki balong ba kilong ki certificate ki bobian ki original certificate nrai gidon ki barijet te hlo jong tan ni pe be DSO ba nagliang jong DSO ru ila kenshai ba ni ba ndei be le silang ya no nrai kalong ban long henti ya baro te hlo jong tan ni ken han ni ken sani ba de ila ajimur DSO ba na sikmat no Karena mi su kano ka jingle siang ni jingle school pada kalian jong iru ila kular ba nane sikmat inle no kata kadur banong ba kanong kata kano ba school halo sakabe ka mat ba ni ken mende kalong ba halo jong ki push jong ki school ni la jimu di so ba ki push jong ki school tim long ki bobit ban long ki long screen ya tu ka ya kena ka kopor nama laga itu push so kilo kilong screen ya katu ya katu ya kena kalau dipa kalau saya kan jing no sidian ya kendalanya minum iru ila kula dia kata bahkan undon pun kata bat nang des kemaru kan undon su ku kita
but DSO la kularu yani ba nang ne shakman halor jam kan ka screen kalong ba kanom don shu kata ka bang ba kanang kapor kan kata kapor jam dikena ila kularu ila pan mabu kmat jam ni ba ni nam ta tu kapor bang lami nim de ila kularu ba nang ne shakman in sayai no da kui ka sistem no bakin long dang le no da ki block wise ni da no ko kata ni senia akhir start di DSO ang tasa gawin yung kalong ba niya ni takong naging ito yung DSO kalong ba kibun plat kibuki fix certificate then nakaliang yung ikuksan ni ibu kajing kerpat ya school hikay ba nang na siya kamat ni katu ya ki ba bakin pa ya kitna ba let screening kalong ba kimday shu ba nang ba kimpa ya kitna di balong kiba top kiba syukur ni kwa ba ki school lu kini trilang ba DSO karena makan umi isu kan ka huri-hura kumbang ini akan kesenang menentang. Toh lo jangan ka bentang yang jongi pengesen. Karena makan umi isu kan ka kebalong kum bentang. Nang yang jongi kesen nang ne shikmat ini budin. Ya ki school bagini trelang. Karena ba karena ka jingle ka sport jongi ko was kasih kanang kiu nang shikmat.